Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Ян Соботка е преподавател, художник и фотограф. През 2004 той основава Кетенбед, уеб-портала на берлинската арт-сцена. Там се намират над 14 000 от неговите фотографии. Той приема Юлия Гойт, литовка, дипломиран икономист и театрална актриса, но в Берлин я води страстта и към фотографията. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. В рамките на тази програма Юлия прекарва 3 месеца в Берлин с идеята след това да работи там. Мултикултурната и освободена столица привлича много артисти след падането на стената. Там те намират подкрепа и вдъхновение. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. За няколко часа двамата фотографи превръщат тази бивша пивоварна в студио. Юлия Гойт има много персонален подход към фотографията, различен от този на Ян Соботка. Но и двамата се интересуват от снимането на портрети. По време на сесията с моделите, те се озовават на един и същ терен и се сблъскат с чувствителността и техниката на другия. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. В рамките на тази съвместна работа, Юлия намира това, което я липсвало във Вилнюс. Творческа среда, артистични и преподавателски умения на утвърден фотограф. Всичко необходимо за създаването на благоприятни условия за работа. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjу labai geras сантикис tarp darbo и mokymosi. Юлия сериозно обмисля да остане в Берлин, за да създаде своя собствена фирма. Благодарение на програмата Еразъм за млади предприемачи, тя вече е на професионалния пазар. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai.